Ihan hanba update asidi Kuki sibagi update oina thamjage Kwakaital 360 da fongdorupagi matungina Myanmar gi Kale district ta military junta na bombing tawbada Kuki mari sire hairi uliba picture asina takpadi bombing tawba aduda yum mayam ama sarvana saba makai pumsai chaibagi mawongni masimak nani makhoi gi pokpham leifam asida makhoina leining daduna atopa mi gi mafam da tangduni hinglaga kari kari tawri haibadi mayamna loi khangnar bo wafamni Matangi Kwakaital 360 gi update amada asumna thamli Russia gi army Myanmar da thagadauri naikhai rohe Kuki PDF KNF CDF KNAB loina uful takai naikhai ro haina update ama thamli Kanto sabal da pokhai driver motor cell ama pokhai driver rocket motor cell ama fangle Kanglipang Mera News Service da phongdro pagi matungina Kuki terrorist singna yamna toina nongmai amadi bom na singba kapsin duna landa from oiriba Imphal West District ki Lamsang Police Station gi manung chanba Kanto sabal awang leikai turel wangma lai lamthokpham manakta pompi motor ama pokhai driver rocket motor cell ama pokhai kraba motor cell ama fangle hairi hariba polam sing adu manak nakpada leiba khunja singna ngasi ayuk thengnarakpadagi police ta pau piraba matung sangmai police amadi Manipur police ki bomb expert ki kangbu laktuna yengsilaba matung pokhai driver rocket motor cell adu asoi angam yaudana loktoklaba matung ngasi ayuk Maharavi area da pokhai hankhre hairi ngasi leramliba pompi motor amadi rocket motor cell sing adu Kuki singna kapsilakhibani haina chingnaba leini chapchabadi hojik phawbagi oina khangbu ngamdri loinana manak nakpada leiba khunja singdi hojiksu mipainaba puknaduna leiri hairi khulngakpa ama leikidaba tarukna fazin khibagi matangda social media da lana sandurokpa laibak thibani JAC tha asigi taramari da salungpham da thokiba laibak thiba thogdok amada khulngakpa ama leikidaba aduga tarukna fazin khibagi mayukta semkhiba JAC ga Thobal SP ga yanakre haina social media da lana sandoroglibasi laibak thibani haina JAC asigi Vice President Chapkhttoure atomana phongdorokli ngasi ayuk Thobal khunawda pangthokpa pawgi mifam amada JAC gi Vice President Chapkhttoure atomana wafam asi phongdokladuna hai ngarang numidang pung mapallom tabada JAC gi mihut singa Thobal District ki SP Rakesh Walwan ga mahaki office chamber da unakhi unaba aduda JAC gi maikaidagi salungpham da thokiba thogdok adu departmental inquiry tawduna Maduda chenaba police personnel sing cherak piyu amadi fazin kiba kulngak pasing condition amata yauduna thador u haina taksin ki SP ga wari sanaruraga thoraklaba matung social media da SP ga office chamber manungda unekhibagi photo ga loinana Thobal SP ga JAC ga yanaba purakre haibagi aranba paw ama social media da sandurakhi SP ga unekhiba aduda JAC na taliba demand sing adu chapchaba paukhum ama piraktriba phawba kongjang makha tana sangsin khigani haina SP masada thamlam khibani maram aduna kanaguma miyoi kharana aranba paw sandokliba asi miyamna thajabiganu Thobal SP ga JAC ga karigumba hiram amatada yanakhiba leite lenga ki maikaidagi chapchaba paukhum ama phangdriba phawba JAC gi kongjang makha tana sangsin khigani kongjang asida club organization singnasu JAC da mateng pangbiduna apunbagi pangal sagatminaduna sangsin minasi haina mahakna makhatana phongdoki khulngakpa prem hatpada chenaba personal sing pung konmari gi manungda dismiss tawdrabadi kongjang changsilagani kokomi women wing khulngakpa pharga hatpada chenaba police personnel amadi commander pung konmari gi manungda thabaktagi dismiss tawgadabani amadi fazin khiba khulngakpa taruk khudakta thadokadabani karigumba thadoktaba tarabadi mama oibisingna akan yehu lakani haina kokomi women wing gi coordinator Leiraroi leimana phongdokre ngasi lampen pata leiba kokomi gi office ta pangthokpa pawgi mifam aduda Leiraroi leimana makhatan hai haukiba tang 13 da state police na khulngakpa angang gari kan thawi haiduna pharaga khudakta kaptuna hatokpiri state police na mamang sahi gi me 3 dagi thorokliba irang asida yeknaba Kuki amata hatkhiba leite Kuki na state police amadi micham miyam hatnaba torakpa matamda khulngakpa isa singna kallaga lakli aduga state police commando amana mara leijadaba icham chamjaba khulngakpa chahi 19 da ngairiba angang ama phaduna hatokre loinana tarukna phajinduna thamli I masel khut thanaba yade haiduna ngasi phawba khulngakpa singna state police commando gi mathakta khut phawba tharaktri ngasi phawbada makhoibu kallaga lakli
मरम अदुना स्टेट गवर्नमेंट ना अथुबा मतमदा खुलंगाक पहाटपद चेनब पर्सनल अमदे कमांडर अदु पुंग कुनमरी की मनुंगदा मियाम ममांगदा पुथोक्तुना डिसमिस तौगदबनी लोइनना फाकिबे तरुक अदुबुसु कंडीशन अमत याउदुना थादोकदबनी पुंग कुनमरी की मनुंगदा मरा लैब पुलिस कमांडो पर्सनल सिंग डिसमिस तौद्रबदि ममा ओइबिसिंगना खुलंगाकपा अंगांगसिंग कयाम फाकिगदौरिबगे हाइना नुपी कयाना थांग पाइरगा सोरोक्ता चंगलकलगा मणिपुर लेंगाक थेंगनरकनी हाइनसु महांगना मखा ताना फोंदोकी मणिपुर लेंगांगना सिंदना विजय दिवस पालन पांगथोक्रे मणिपुर की साइबर क्राइम डिपार्टमेंट फेल ओइरे इंटेलिजेंस सु पाउ पिरखिदबा था 15 रोम फारे सीएम पॉलिटिकल की थौइनसिन मानबा तोंगान तोंगान बे हिंसा की थौंग कया सथदुना लेंगाक असि इंथुनबा एजेंसी खरना अकनबा मवोंगदा होनरगली हंदक स्टेट असिदा खुलाई पाइबा मसेल खुद थोकनबा नन लोकल अनि नोंमैना कापतुना हातखिबा अदु अचौबा खुद खरना इनसिनदुना तौहनबनी स्टेट असिदा तंगदु लेताना लेहंदना बखोनबनी एजेंसी खरना तोंगान तोंगान बा खुलाई पाइबा लुप खर सेमगतुना अखोय मसेल की मरक्ता खननबा सिनबगी ममी तारी ओरिबा फिबम मसिदा मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट की मखादा लेरिबा मणिपुर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट सु फेल ओइरे इंटेलिजेंस की कांगबु नसु पाउ पिरखिदबा था 15 रोम फारे हाइना होंगी पोर्टफोलियो सु पाइरिबा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेन फोंदोक्रे वफम असि ngasi अहानबा मणिपुर राइफल्स की बंकेट होल्ड पांगथोखिबा विजय दिवस पालन थौरंग मरी लेना चीफ मिनिस्टर न वफम सिंह असि फोंदोखिबनी विजय दिवस थौरम अदुदा मिनिस्टर सिंह टीएस बिश्वजित थौनाउजम बसंता गोविंदास कोंथौजम आइखाम दिंगो एमएलए सिंह सापम कुंजकेश्वर कराम श्याम थांगजम अरुण सनसम प्रेमचंद्र याउना पुलिस अमदी सिविल की मकोक थोंबो ऑफिशियल क्या सुसरुक याकी थौरम असि कुमजा 1971 की इंडिया अमसुंग पाकिस्तान वारदा इंडियाना पाकिस्तान बु माइथिबा पीदुना मतमदुगी ईस्ट पाकिस्तान हौजिकना बांग्लादेश हाइरिबा लेबाक असि सेमखिबगी लान अदुदा मांगचिल थाखिबा इंडिया की आर्मी की कथोपगी थौना लिंगजेल बु चीफ मिनिस्टर एन बिरेन नहुंगना निंगसिंगदुना लैखिद्रबा इंडिया की लानमी सिंगी मफमदा मपुंग फाबा इकाई खुमनबु उटपगा लोइनना वफम कया सुफोंदोखि अमरोमदा हंदक यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना एजेंडा आज तक 2024 दा मणिपुर की मियाम दा फोंदोखिबा वफम अमगा मरी लेनना पौमिसिंगना चीफ मिनिस्टर दा हंगबो वहांगी पाउखुम पिरुदुना चीफ मिनिस्टर ना महाकी ओइबा मोट फोंदोखिबदी लमदम असिदा थोकलिबे इरांग असि एक्सटर्नल एग्रेशन यावी हाइबा वफम अदो थांगई सेंगना इलीगल इमाइग्रेंट ना इंडिजिनस पॉपुलेशन दा पिरकपा चैथेंगी वफम ने यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना फोंदोखिबदा वफम ओइरगा अहाकी मोट ओइना इरांग असिदा ड्रग लॉर्ड कया अमगी खुद यावी हाइबसिसु मियामने हेना खंगनरबनी हाइना सीएम ना मखाताना फोंदोखि अतोबा पावमदा मियाम की महुत सिंदुना लेरिबसि फमदुना लेनबा नते मियाम की थबक तौगे हाइदुना लेरिबनी स्पीकर लमदम मसिगी मियाम की मिहुत ओइरिबा मिनिस्टर अमदी एमएलए सिंगना लेरिबा असि मियाम की थबक तौगे हाइना लेरिबनी फमदुना लेनबा नते हाइना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर थोक्सम सैत्रबर्तन फोंदोक्रे वफम असि ngasi स्पीकर थोक्सम सैत्रबर्तगी युमदा अथौबसिंगी लिकलम थीबा लुक मणिपुर न सिंदुना पांगथोखिबा लेंगोंदबगी पाट हाइना मिंगथोनबा कैलेंडर फोंबगी थौरमदा फोंदोखिबनी मियाम की मिहुत ओइरिबसिंगना लेरिबसि फमदुना लेनबा नते महाकी ओइनदी मियाम गा तानदुना तौबा याबा थबकसिंग तौरी मणिपुर मियाम की अपामबगी मतुंग इन्ना हंदक दिल्ली दा चतुना यूनियन होम मिनिस्टर गा उनरुबा अदुदा मियाम की अपामबसिंग पुनमक मयेक सेंगना थमदुना खंगनख्रे यूनियन होम मिनिस्टर नसु करिगुंबा खरदी सोइदना मणिपुर दा थोकलिबा लान असि लोइसिनबा थबक तौबिरकनी हाइना खल्ली मियाम नसु करि तौरकदगे हाइबदु येंखिसि यूनियन होम मिनिस्टर न फोंदोरखिबा वफम सिंगी मतंगदा हौजिकमकी ओइनदी महाकी ओइनदी मोट पीबदा लानगनी हाइना खल्ली